ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, ngay di pay laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la kumata di nakpaayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pay lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng, tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak dayta, Sunshine. Ay na, maragsak anak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang. Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasing pait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. Saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay. Amok nagduma day ti ugali. Isu na laang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko namday ta insan. Gaputaag kasinsin da Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow! Kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, tibagbagam dita. Ay na, maragsakan ak para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrabangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madani matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na,
Manulangan abulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga, kaanakan. Anyaman, dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Wan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawan iti kinapulis ko. Sana mapasamak da ita, kaanakan. Mamatiak akaba alam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Agyaman na kaading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Apay mas tao ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay, si Kakit Dimat. Importante daytoy nga aldaw para kan ka. Iso nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan anyaman na. Congrats manan, ha? Si kamat gamti masabat ko, insan. Wan, insan. Dandan di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakid di mat, insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga, insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos lat tamot, insan. Mabalin mo lat tamot nga ituloy ti panagadal mo, insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin, insan? Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan kini Sunshine? Damag ko plano yun ti akalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa'y. Kaya tagalaysa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada aki di probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akas kan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itatawan. Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ak unay kada kayo. Adto'y ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver. Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ak unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manulaang abulan, makatay kay ti board exam.
May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible itikaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod, insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod, ang husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. At yaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. At yaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-upay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakid di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang ay may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kaninsan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan nak. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaniton kani kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok akaba alam date na. Si kapay. Sapay la ko mga rod, insan. Maipasam date na. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panagboard mo. Saan lata maliklikan, insan? Adala ta panagdanag ko. Kaba alam date ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak, insan. Ay na, nakaragragsakak lakay. Nakapasa kiti exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makaamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten, aselebraran daytoy, apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang iparik na kan ka.
nga amin na panagbaligim kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.